nhớ rong ạ nên nó bự lọc hết rồi nên một xí lưu ép và tí nên tí tạm rồi từ thu ạ giờ thì có là sáu YouTube share mà ni có chỉ xí lưu épแต่ละป้าก็มาก็tí nên tí tạm giờ chính chế nè ni giờ chế cái giờ thì có chỉ mỗi cho nó chỉ cần ni và gạo tên này nè còn nên đón trọ cho họ cái tí nên giờ chỉ cho tí tạm rồi có từ thu sai ạ thì có chỉ tao một xí lưu ép và cú xí thì nó là ba mà tí nên tí tạm chống sai theo thế thì bù sai à cú tụi nó họ tán to nên còn nó sẽ này tí lái bếp của lên nhỏ thế vấn đề của cho nên một sai à nên một đào tập store nó nè chỉ có một đào so thì nhiều channel nó là những tao à tờ nó này cứ để cứ so cho nếu mà nó này nhưng mà sai còn thôi à chị nó yêu channel này à nhưng mà tờ luôn à nó thế này cứ lú chè cứ muốn đào này à đào lái là chị lại có bớt một sai thế à chị nên lịch đào cái này mà muốn đào à muốn đi tam nhỉ thì bớt một sai hỏi àนี่จงน้อยเขาเนี่ยน้อยนี่จะเขาใช้ก็อยู่หลายจันเนี่ยนะเนี่ยกูรีเนี่ยแต่ฉันก็ใช้จะนี่หลายอันหนึ่งก็ใช้ผ่านต้นแล้วนะใช้หนึ่งก็ใช้ผ่านน้อยอ่ะเจ้นี่จุดมุใช้เลยรับวิดีโอน้อยอ่ะแต่นอนนี่จะปล่อยเจอยีน้อยอ่ะกูจะบอกเขานะชาวรู้จักถ้าชิมานี่จะปล่อยเจอยีเขาตอนน้อยจีนี่จะจ่อวีนะชอบตุเล่ชอบตอนน้อยนี่จะจ่อวีอ่ะก็จะจุดมุใช้เลยรับวิดีโอนั่นก็ปุ๊บเนี่ยใช้เจถ้าก็มุใช้นอนจีเลยจีตุเล่วีแต่นั้นเที่ยก็จุดใช้กับทางรับวิดีโอมาที่ไลฟ์เขาก็จะอยู่แต่นั่นแต่ถ้าก็ว่าเน้นเดนะจีตุเล่วีแต่นั้นเน้นเดเสียจีก็อยู่ใช้นะ Listen to my intense journey in the making of Kabhi Khushi Kabhi Gum. सुनिए मेरी मैं हूं ना की जर्नी सुनिए एक रोमांच ก็จุดใช้นะมันกับ I don't waste no time ต่อ I'm ตุเล่ trying วี to do ก็ it จะ quick do it ก็ quick จะ on วี my แต่นั่น back เจ yeah money นี่ on my เขา team ก็จะอยู่ในวีก็หาตุเล่ในหนังสือของเรา I got pissed on my team she trying my resource she trying to make it clean bitch run fast in my dance I'm like flash I'ma hit the dash how we so fucking fast she trying to pull up on me cause she says I need some gas I hit the lick it's on the way because I'm fucking fast trying to blame on me trying to blame on me my bitch gon' blame on me because she talking hate on me yeah she says I'm famous I got money but I bet she gonna love me yeah she gonna give the honey I got bitches on my dick yeah they fucking mad because they know that I'll be popping and I'mตุเล่ฉันติดเขียวอ่ะเจนี่ใช้นาตาลีเจนินเจจะเนี่ยของนันตาเนี่ยได้มาเลยหมูนะเนี่ยหมูก็ที่นี่làที่tắmเนี่ยจะเนี่ยมึงการแต่รู้เจแต่นั่นอ่ะรู้อะไรว่าเรารู้เจแต่นั่นน่ะการแต่นั่นอ่ะอยากกูเรียนนั่นน่ะกูว่าอีทีอ่ะจีเจ้าอ้อทีจีเจ้าฉันน่ะอีทีอ่ะไปปัวอีทีเนี่ยอ้อปัวเนี่ยที่อ้อปัวฉันน่ะอย่างที่ตาปัวเนี่ยกูยังบอกว่าปตาซะเนี่ยเจถ้าก็ไล่จอนเนี่ยนอนต่อเลยก็อยู่ว่าจะก็ลงมึงกะว่าแต่เขาเราหมายบวชนะนะก็เขาเราหมายบวชนั่นอ่ะเจนี่มั่วเป๊กข้อหน่อยอ่ะเป๊กข้อหน่อยจะอีข้อเจก็ว่าเวียวซึ่งอีข้อเจก็ว่ากับที่หนึ่งที่ต่ำก็อย่างกะทิอีเนี่ยกะทิสุดต้นเนี่ยเจนกะทิสุดนอนเนี่ยนี่แต่ที่นอนเจก็ต้องมุกบก็ตุลินเนาะก็มุกบก็รับวิดีโอก็มั่วจะมุจอต่อยูทูบเนี่ยก็มุกบก็ตุลินมาแต่จะเราจอเนี่ยนะที่แต่รับวิดีโออย่างนั้นน่ะทำให้แต่รับวิดีโออย่างกูลินเนาะเนี่ยเจก็แค่ต้องมือเนาะเจก็มาเล่นมูใช้เนาะเนี่ยเก่าเล่นเนาะเจขอเนี่ยเนี่ยไปผาที่วัดตาเก่าเล่นเนี่ยเขาเนาะชี้หายอ่ะชี้หายก็สัดจอก่อนแล้วใช้ก็รับวิดีโอต่อเจก็การขอจีบปวดหัวเจ้าเนาะเจนี่แล้วใช้ก็ขอวิดีโอต่ออ่ะข
họ chỉ buổi sáng chọn này chỉ có ra video là sẽ ta cậu là thì tụi con à ta chỉ mà họ nó mà như sinh nhân tỏ những thứ liệu tỏ chỉ cụ gì cũng họ cho chọn ví nó sẽ họ cho chọn ví nó sẽ chỉ in thì sẽ này là sẽ ra video in thì nó chỉ có cho họ nó cậu lên à không nó cậu lên họ suốt thời gian bữa nó cậu lên à chỉ khó nhiên nó như bé phá chỉ có khó nhiên là đây à nên cậu sẽ phá chip bùa à ta chỉ mà cụ tiêu một ô tao chỉ này ô chỉ lại này đã cho bữa cái ý rồi thế à có tiệt khó tao nó nè khó ta chỉ nó sợ to nó nè project cho nên chỉ còn đó ốp bùa tao nó tiệt lại mày lúc mày tí nó trôi học cái này à trên này lại chỉ có thể ô khó chơi nó tao nè chỉ có một tí khó chơi nó ô to chỉ có mà đi mua cho nó có nhẹ có nhiều mà thì có sai mà thì cậu lên là to này cậu lên là to ít bữa lên to bữa lên to à chỉ nhớ là có cho xíu một sai chân video nên dễ nhớ được con này à chỉ thật có to nhiều là chỉ có mà là nó to nhìn đây à chỉ chỉ nên là share cái video nó cả lấy nhớ sáu nha chỉ có khen này nó sẽ à What's up, guys? It's RG Aircraft here. chỗ tôi chỉ cần share về nên sản phẩm mấy cái của mình khi đó nên tất cả gì nè